Shubor Nakashlem Jong Nongsan Hima. Chief Executive Member ke Khasi Hills Autonomous District Council upa penyait sings aim ulaong bagi babon ba ki bills jong ke council ki bala sakut haga tanat terekam jong ke DCA bala dapat sisen pej ke DCA kalong kum ke office ke bam terekam bad tat andalawan uba preston tensong uba dairu Deputy Chief Minister bada gejo ko por usong kenor jong ke tanat bad ubala shim khiaru deka basna ya ke komiti ni ke bentaban pej halor ke jing bat minta ki babun ki bills jong ke council lala ban pentrekam haba keren ke jing lang pelat kot riti bat dostor jong ke KHADC kepala long minta kasngi ke khat nyo trik no pra arajar arpusau ya kepala tip kum ke launching program research project kepala long State Convention Center Shillong nakal yang ba penya ulai ke jing khublai bat ke jing ro yo ba preston tinsong sembut menteri rangba ke jelan ke ba ong Bawat la shibun ki kam ki bamshim la pa perthai lingba ki rensan social media ru kam tam ki kam i jat benreu ki ba uba preston ulale sisin kasngi kini baro kin sa perto hadin la benrap uba penyai Hot group economikai na ki school ba phero hang de bot nong ba shalom ki hot group hang ni ye ki nong trei mon sobha ki ba yakit ya ba ekakam haga imlang salam kebakan thup nadu ki CM ki lingdo ki serdar ki dan katu kat ni bawan mikmat nang ta ngidon ru hang ni nak sunjuk jong ki nong sensyashnong ngidon ru hang ni naki sunjuk jong ki shnong ki bokher ngidon hang ni naki sunjuk lani ka lempung jong ki longkeme jong kari khasi ki jongi ngidon hang ni nak sunjuk jong ki seng samlashnong ngidon hang ni ru nak sunjuk jongka dolbar kur jongi kum ki khasi bat ki ki basha khat subhar kumjo te sahisian ni so ban penpau ka jingkmen bakrau ya ko bangin yo ban pendak ya kene ka kam bat tan ha pedeng shisnam tam khendiat ya ko bangi lasdang ban produk habede kene ka bentar ni so kuman syam tasngi ya kabagi layo ya kalat ban pelai pai ba ikini kot te kumka hasil autonomous district council ni so kuman ba banyak tu ya pi baro kebadan hani nadu usnam arja khatra ba niyo eka government gejongi but hadin kata arja apply ke eka experience ke jong ngashimet kumu MDC ba la job nadu snam arja khatsau hadu arja khatundai iba PNCM in kubur ban sakhi kata ni hab ban yakun ting ban yo ban asen ni keno ke bil ke jongi nakamta ke jing toy jong kipat ba ke jongi habide bat ke jing menjur ki bil jongi na governor jong ka Meghalaya nama babon sien kin ki bill ki bangi hab ban legislate apo ka house ke jungi ka hab ban ya limba ka DCA department but hakitu ki por babon sien ke DCA department ke bangi syam ke shudai tan ke department bom dan kam la ban ong nama bon ba ki bill ke badan kam jungi ki sakut hantai klem la ban materialize dan la ban pinlong kam andalawan Deputy Chief Minister di Preston akan mau ikut ya ke meeting jong ki district council baru alai tadi apa secretariat but yang ke ba PP so badan kam bangin dan ke jing trelang nakal yang state government bagi district council tengi penpau bagi jing hikum ki MDC tengi la tauan undan ba itu yang taki an ki jongi namar ba kata ka proses prosedur kebubun sin kamjuk poi shri governor kasaput natang hapo secretariat te kami ka jing penso ka jongi nadu tu kipor kala penlong ni Preston tensong deputy CM by in form ikaway ka expert committee haka state level ka badan lang na baro ki department kamtam na DCA department na law department but nani kum ki district council te nakalian ka jongi ila constitute ya kata committee la notify but hadin ba constitute ya kita committee ni sulhu bakakam kaya chikmat
Kalau smooth bahagakam, but kibabun PE menta nadu 2019 hadu menta kini klimat kibabun ki bills kibangi pas hapot sponsor ki yok ikasen na governor. Nasuban ai kublekan pangi deputy CM habedip kani kajing pelak kot jing research ki riti ki dostor jungi kalong shibanta Henry ka thau an ru kalong shibanta ka bakongsan haka imna salam pejungi lada ngiyo ki an ki baskem ken ya dai ni lada ngiyo ki an ki basunjol ni namtep ni poi shai te namak takadaw maso ba ka legislation ka jungi dan kamban nang klan limba ka jing trelang jungi ba ka state department kuble shibon sa president tensong hadu menta idang dehi deputy CM ba pek ka TCA department but shibon ki kam ki bampau shabar hapa partai hapa social media dari ki babun ki kam ejak benrium ke ba i la le matrai kin sepertu hadir lada ngitip kita ke ba nakal yang ni la persyak